Zdravo drugari, dobrodošli na kanal Mikina kuhinja. Danas ću vam pokazati recept za najjednostavnije tortilje koje možete jesti uz razne obroke, bez kvasa, bez praška za pecivo. Zaista ne može jednostavnije. Dakle, u sud sipam 200 g prosejanog mekog brašna, tip 400. Ovdje imam 200 ml proključale vode i dodajem jednu kašičicu soli. Izmiješat ću samo koliko da se malo rastvori so i odmah dodajem u brašno. Malo ću da izmešam, a potom ću dodati i 3 kašike ulja. Evo ih, 1, 2, 3 i dodat ću još 50 grama brašna. Od pomenutih sastojaka ću zamesiti testo. Prvo ću mesiti ovdje u čini dok mi se ne formira lopta, a potom ću loptu prebaciti na radnu površinu i nastaviti mešanje dok mi smesa ne postane kompaktna. Željela bih da vam skrenem pažnju na jednu stvar. Izvorno recept koji sam pronašla je kazao 300 g brašna i 200 ml vode i to testo je bilo mekanije od mog. Ja sam stavila manje brašna i testo mi je tvrđe. Zašto ovo sada napominjem? Zato što nije svako brašno isto. Bez obzira što i u receptu koji sam izvorno pronašla stoji meko brašno i ja sam koristila meko brašno, ali jednostavno nije svako brašno isto i zato je najbolje da sve što pravite vodite se okvirno onim što je napisano, ali svakako i pratite vizualno kako izgleda, koliko je to zapravo meko. Svakako izvorni recept gdje je testo mekanije i moje testo koje je tvrđe i jedne i druge tortilje su dobre i izgledaju maltene isto, tako da nećete pogrešiti. I ukoliko stavite malo više i stavite malo manje, to je to, ispašće vam. Mnogo je bitnije recimo temperatura na kojoj pečete tortilje od toga da li je za nijansu deblje i gušće testo ili nije. To je to što se saveta tiče. Sada se vraćamo na recept. I kada zamesimo ovako vekno, sečemo je na 6 jednakih delova. A potom ćemo svaki deo premesiti da formiramo lopticu. Testo nam sada nigde, ni u jednom momentu nije stajalo da naraste, znači odmah smo zamesili lopticu, odmah sečemo na 6 delova i formiramo loptice. Pospite ovako malo sto tamo gdje ćete ih staviti da odstoje, jer će ovako formirane loptice biti pokrivene kesom i krpom 10 minuta. Čisto malo da odmore i da se malo testo bolje veže. Pre pokrivanja ću posuti sa malo brašna, koliko da mi se kesa ne zalepi. Stavljamo kesu tako da ni sa jedne strane ne dopire vazduh kako ih ne bi osušio i stavljam krpu. Nakon 10 minuta sklanjamo jedno i drugo i prvo ću razvući onu lopticu koju sam prvu napravila. Sto sam malo posula brašnom. Prvo ću dlanovima rastanjiti
ovu lopticu testa, a potom ću i oklagijom razvući dosta tanko. Naizmenično oklagijom razvlačiti na jednu i na drugu stranu kako biste zadržali taj okrugli oblik. I sad ću vam ja i pokazati otprilike koja je to debljina tortilje. Tanka, ali nije pretanka. I stavljamo ih sa strane dok ne razvijemo sve. Prvu pečemo, onu koju smo prvu i razvukli, stavljamo je u dobro zagrejan tiganj na srednju temperaturu da se peče minut, minut i po sa jedne strane, a potom okrećemo i pečemo isto toliko i sa druge strane. Tortilju treba samo pecnuti, čak je i meni ova prva malo pečenija nego što bi trebalo. Zašto to kažem? Zato što kad ih samo pecnete, bit će vam mekše kasnije. I pečene tortilje, jednu po jednu, kako ih sklanjate sa ringle, odmah premazujte maslacem, margarinom ili uljem. Ja sam koristila margarin, onaj za mazanje, bukvalno jednu kašiku sam otopila i uz pomoć četke premazivala preko cijele površine u tankom sloju. Nemojte da vas brine, neće tortilje posle toga biti masne onako pod ruku niti po ukusu i nakon premazivanja pokrivamo kesom, ali tako da sa strane mogu da dišu, da izlazi para. I to je to, najjednostavnije moguće kao što sam i obećala. Tortilje možete jesti kao hleb, možete ih puniti čime god želite, bit će mekane i kada se prohlade. Nadam se da vam se recept dopao, ukoliko jeste lajkujte, komentarišite, a evo pogledajte na koji način sam ih ja iskoristila. Za sve zainteresovane recept za gyros ću vam ostaviti u opisu videa. Prijetno!